dabi boro. Kande misiyo bwo kubgaye. Kino cyapfuze rero. Yakoze byarangesha mani. Bakubita babizimiriza hivi. Do boro. Wita ifungaho. Ibu bwuma bundi nibwo bukwica amabere imbere. Iyo bekwana bagicaginga bagicometse ku ya boro bagenda bakira. Kubita gutya ari abayinjirije mu. Bani nizo bari gukoresha bakonga mani cyane. France sasa moto inawaka. Ambasade ya France ile inawaka moto ambasade. Ambasade ile. Ambasade inawaka. Ya banduku yetu ya Goma Bukavu. Hatutanuacha banduku yetu. Tuko na moyo si Baswahili, tuko hapa Bakinwa, Bangala, Baluba, Bakongo, Bamongo. Biso nyoto zaka bala Kongo. Ambasade ya ngoyo. Ambasade ya France yango wana to tumbi to boy ba France na Kongo. Vamos na opena boye. Tochana panza mabe. Panzani. Abeta isiko lokolo chodis wana vitu wana. Onde msakibire katani dena. Les jeunes sont en train de monter là-bas. Donc, Motopena. Oui, c'est le bâtiment de l'ambassade. L'ambassade du Rwanda. Et le propriétaire du bâtiment, c'est Robert Roy. C'est lui le propriétaire du bâtiment. Donc, les jeunes ont mis feu là-bas. Ils ont brûlé. Ah, Indi Pena. Oui.